Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule trau thani som pasari na inrin ne nia tun lai chu Myanmar lam hlir kan ngai thla a Khovel news dang kan tar lang te chiam lova tun tuma chuan Israel lam thu thar kan ngai thla ve thung don ani politics borok ching chi vet le eruk thu boy nen an zui kara Netanyahu chu Israel prime minister ron ni le ta a heti lai hian Israel Air Force te chu anom mai lo Myanmar lam hlir kan update awangin Israel lam thil thleng po ka ron update lok lova ma se ala hlui lutuk lo boka hantar langang miang zirtop ni April ni som panga zan lai khan Israel Air Force te chu an che chuaka Israel te hian ha aya ha mit aya mit ti thu pui ti hlotlin nan Gaza Strip laman tle phei ham mai tun haya Gaza Strip lama tangin Palestinian hoten rocket manga Israel an ron ka fowa wangin Israel hian Palestinian ho dan moi zirtira zil de ulak turin indo thlona tir phei veta ani Israeli Air Force 10 an manrim F-15 Strike Eagle in ma ruaya mel mabai tura duan helicopter nen an thok chuak ani F-15 Eagle hi Israel hian an mangna saviau maya han hriat chen masak phota nga yani han bel cheng thuak phot te ang he thlona hi McDonnell Douglas US lam company siamani a chhun le zan a fura thala man thai tura duan ani he thlona hi chi rang siam chhuat to ani a kum som thum palikal ta kum sang khajakwa somret paroka tranga siam chhuat chen ani a an thuam thazela varian rang siam chhuat to ani fit somruk pathum point pariat a sayani a athla phar thui zong hi fit somli pahni point pariat ani asan zong hi fit som pariat le in chiru kani a aruak rilam hi kg sing khat sangli jathum som sari pakwa ani darkar khata km sang ni jaruk somwa parukena thok thaya a combat range raldawa achwa thailat zong hi km sang khat jani som sari pahni ani pon lama atui bom pathum painen phei chuan km sang thum zakwa la ya thleng thei service ceiling an tia boruaka in vorsan theilam hi fit sing rukla yani fit sing ruka sanga tangin rala do thei don ti na ni rate of climbing an ti boruaka in vor chho chak zong hi minute khata fit singa zetani a minute khat borvel leka van sang fit sing ruka thleng chho man don ti na ni chu he thlona hian silai thajet mai som ni alian M61A1 Vulcan 6 barrel Gatling cannon chu vuani a muzanga phu chuak thaya M56 le PGU 28 mu mang thei bokani missile tir chuak lo ma se he silai ringot po hi mel matan chuan torhlel om takani hard point santia thlona ral thuam bom hi athla hnuai ton tona missile nel om lo tak pali ve thiata atak sa hnuai lama hian thlo chu in paisa atin missile in vuwa mai boka keji sing khat zali vel ral thuama phur thaya pon lama tui bom spare tank ala pai bokani missile pai zinga boruwa ka tanga boruwa ka mel makana air to air missile pai pon te chu AIM-7 Sparrow hi pali a pai thaya AIM-9 Sidewinder pali baka AIM-120 Amram pariat a pai thei bokani boruwa ka tanga leilama mel makana missile pai te lo en leila AGM-65 Maverick paruka paya AGM-84 Harpoon pahni apai boka AGM-84 HK Slammer anti hi pahni thi ani bokani AGM-130 te AGM-154 JSOW anti baka AGM-158 te AGM-158 Jajim anti te chu an thiat fer furmayani ral thuam thlok thei ni rongot mai heng chau hiam ni ral thoma pe pon ni nang le bom chi rang le ol sam taka phu chua tur tam tham fe ala pai boka Mark 82 bom panti te Mark 84 GBU 15 GBU 10 pavement true te GBU 12 pavement true te GBU 24 pavement 3 GBU 27 pavement 3 te GBU 28 hi lei hnuai tombu khor chiat na ni a lei chung verchi bom ani
atangkai hle GBU 31 le GBU 38 te GBU 31 emo 16 emo la pai chau boka GBU 57 laser JDM anti te chu atangkai hle bok GBU 39 small diameter bom anti chu apai boka abom pai jinga hlawam tak pakhat chu B61 emo B83 nuclear bomb anti te chu apaya CBU 87 emo CBU 103 te CBU 89 CBU 110 te apai bokani passive attack weapon BLU 107 durandal anti te chu apai tun mai hei mai ba ka hian bom thak chi lian thaleng long tak mai teng bom chiat na ta na du thu sam te po apai pon chewani ole zir top ni April ni som panga zan lai chuan F-15 Strike Eagle haule attack helicopter rol te chu an thlok chuak ta ham maya Gaza Strip a Palestinian haural thom da na mun rang chu an ron suar tuan phei zoi mayani apuak durdura zanthima chuan F-15 Strike Eagle thlan hnuai lama tanga AGM-65 Maverick ron in kho chuak zoi chuan mek pathuma chakin chu darkar khatake em sangthum jasari pathuma chakani chu tiang ang chakmang khenga ron wing phei puat chuan Palestinian ral thom chek na le an mun ma ta chu aron su al puat mayani bankar khor chiat na GBU 28 pon mangnuala GBU 28 hi lei hnuai tombuk suwa samna chi ani kan ti to kha US siamani a hetiang hi Iraq indona khan US khan alo mangna sa to hle ani Operation Desert Storm khan man rimani hle boka keji sang ni zanhi somruk pariat lai retani a seizong po hi inches zanhi somni panga ani afita zong chuan fit som pariat point pasari panga asaiti na ani abom taksa chin hi fit som panhi le inchi kwa ani thung lian thaleng long tak chuani alaya hol tlangin inchi som paruka lian ani he GBU 28 hian thla wing fit rukle inchi ruka saya nei boka KM soma hla ami po arun thaya radar manga khal kalchi ani awang hian aol samphian mai he GBU 28 hian Palestinian helte buzol chu aphindar viau ani Israel indo thlona le attack helicopter te hian Palestinian ral thuam cherna hmunte lei hnuai kong aruka ral thuam an tol rukna te Hamas how en call military post te chu achu chenwala ni Israel min ron bei ve chen hi kan ngai theilo hle kan chang let zelang ti in Israel lam chuan thu chuan nei ani Palestinian man news in tarlan danin Israel hian in do thlona mai ba ka Juhar Aldik Central Gaza hmun te chu lai puin an ron kap tian puanga drone te po an ron chelek ni in an soi kho chaklam Al Burain ral tan ho che nabula lo huan siamna agriculture lands te chu Israel te hian an suwa samtel bok ni in Palestinian news ten an soi ninga ni April ni som panga zan khan Gaza Strip atang hian rocket mangin Israel ka ani a khopui chung kotla ya rocket ron ka lu ani a Israel mi puimin bitumani siren ti ri ngalani a rocket enga mozat ka thlak an ni ti in Israel lam chuan an soyani ole khati song kha tu na tan news kan ngai thlak the te chun ni le ta video dot le chuan Myanmar lam kan hoile don nia in zawa in mangthale vek ole